Awusia esamo achi yemo ha yemo adwo ebio Ghana TV eso enie wo de ne first time ni dia bomodin like follow subscribe what you say we are no mi share button so enso de amofo flo no so etimi enya bi ahwe the flight na yesan e de ababa sum obo fie wadwuma mu abobo no ba bia wo hwe de free bia na wodi tua say the flight de nye tua ya na chese ba bia chese ama matofom say sefata na muda ho na ye no kure say wo se etimi de baba sum a wodi tua yesi woni tua mu a yenni emfa enya yenni so emfa enya the flight dwuma de das da kese na be ma ya boafo abena bi no mtimi eso ye na se mtimi boya chidom glit and glow cosmetics sanso na general organic foods and Kinaata herbal center wo de ne se didi ye stenko papa what ya se na afi ko Kinaata fo akache na omunhwehwe wa pomudin de ho hia enti se ntoma na wakwa akosre enti ye de no di ye wasrenko papa na afi bia etimi akoso kama medin ya mejeso Nana Acheampong na se ne ade bia eta ye no na busua maye nani ehusima obesie na wiom hyen no ayayayayaya obesie ejade mu ankasa maye nani ehusima wati asie yenko no musuo nguso na wanhwe a agi boom ebe ense bebre twen ye ebesisia surprise. Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Excuse me, madam. I am a business partner. Mami kebi bincho. Tinatet venicare no. So we use wa esiesie ho. Ema ho ye kama. Ema wo ye obe mua. Je na ko try she. Thank you. Tinatet Venicare. Tinatet Venicare is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene, not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. Wo yiwa abusuyan yesamo akwa babio the flight adwumadie enie na wo de ne se bomodin subscribe follow comment na chese share efama ofoforo na abrenya no yentimi eni enketa ho ye abusuyan wo kai se afi bia e ba bedura politicians aya na musicians for ta etwanwom e de ma wo mo ai ba ku bi e ba ye wo beti na de oye win na wo na chese eni nkofo di bu o mo pa ye di him ye pasa ba ku bi nso de ba ye ai idebi o Muhammad de bi sawakai ba ku bi so ba ye se afre no onapo sawakai bebre kwa na For Kennedy Agyapong obi busa se na ni campaign song kura no eye sei me say feel away na wunya no ba bia wo de ne say just subscribe to Ghana TV owo hene Nana Acheampong obi be say Lumba brothers Lumba ntafo no na che say what the brand new song we say we dia yabranya amono tia ho what the ababeto from say eye ken dia that is the new Kennedy Agyapong campaign trending song pa na busuyin se ne anwom ni sitie no behwe se ne mrantie ne mabunu emrewo ne nkokora edi bu omopadi him omopadi na obese ne chese esewani ensekra se wo se wo ka ereche na busuyin e bia na sa video no wonya bi enhwe ye Ghana TV esuni audience just subscribe follow comment and share my nkofye short video ikakra enfamra na wanka so obese yanko ne ko bo wani akohoma ye besisi ya emai awa hey Eya kindia. Eya showdown. Eya kindia. Eya kindia. Eya kindia. Eya media. Hey. Eya Kennedy. Ai. Eno a ne the trending song in town che se gusu a eko na yebusa se eya mpa se eya Kennedy ana se enye Kennedy anje na che se eya Ghana fo na ebe decide ye dia strike se na be ma ya boafo be na bi no mtimi ebo ye na chi do mtimi so ya se the flat dwuma die metimi de baba somwo glit and glow cosmetics sanso na general organic foods and Kinaata herbal center ebusuyen wo den se bomodin subscribe follow comment share what I say na intimi ninkita na bibia enkoso kama anopa ye wie me da strike se na ba me producers on duty edman poku sechi fucking back sanso na eye oba afia befi medin amejeso Nana Acheampong kase fidi amponkwame wo yisa ebre ese mu no yasan ebehia ma biatimi akoso kama have a wonderful good morning, afternoon and good evening makrao Me wa London baby am wo ye Walthamstow wo we hie nkun yi bi se wo Manchester wo Birmingham wo Northampton wo Southampton Milton Keynes outside London baby wo contact me mami wusu anase Helena baby a wo bia so far as wo betua wo postage ye be postu e dia brew se wo ye kokko se wo ye tuntum wo ye hone ho kala bia wo ye wo bi ho ye fita be enkum bia wo pe bia wo benya bi ana obi wo ho a wasra I had enkum a no odin no na ma ne kala no ni body na ye basa
hydroqueen no asay color no na se wunya glitter and glow na wo start beginning no ubehu se a repair wo color no ubeye kama ubeye kama say de mi gina hoy small girl hey enku no baby anya fe na wo betete samna asra wo ho obi wa na nso oben ye wo na nso oben cream ye wo can I say stretch marks bibia anom ye wo whitening wo se wo a wo ye kokko wo ye fita wo pese wo ye fita bibia wo pa wo hwe wo ringe Santiago kra anase na brown wo Ghana enku bia wo pe bia wo benya bi na me de me kan landing for contact me a baby a wo bia me de bebrel me wo fie me de fie 24 hours enti anytime bia wo pesa wo frame me numbers me ni nyina so a baby a wo bia de how bia wo ka kire me a me sort problem na ma glitter and glow na ye wi ani aba organic product so konkonte enkate rere ende esese kwa de wache powder ye wo prekese powder ye wo ginger powder ye wo honey wo ho bibia konkonte ye echese enwo zomi everything bibia wo de wo hwehwe sa product ya Ghana hwehwe Nana Brown anase Mr Santiago eba landing so a contact mami wusia Helena baby a wo bia no ye di bi bebro bibia wo ho wache powder kran so e wo ho enti bibia ni ho a wo hwehwe a won sanka enti ni nyina ye glit and glow.